dass ein Krieg gegen das heutige Italien ganz gleich aus welchen Motiven vom Ton gebrochen Deutschland an die Seite des Freundes rufen wird. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government the final note, stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. The British ambassador in Berlin handed the German government the final note, Contenere le rivoluzioni e i dirigenti. they were prepared at once to withdraw their troops from Poland. We are waiting for God only knows what. How about a chocolate soda? Not many. Not near yet. Lots of heavy fighting going on. Il nostro particolare interessamento più assillante di danni e signori l'intelligenza dell'ufficio internazionale. Oggi che la tensione degli spiriti sembra giunta a tal punto da giudicare imminente scatenarsi disponendo. Sladké dieťa času, uvidíš deliacu čiaru. Čiaru, ktorá je hlboko vyritá medzi dobrom a zlom. Vidíš toho slepca, ako strieľa na náš svet, guľky svištia a daň si vyberajú hneď. Keď si bolo zlé, Bože, stavím sa, že si bolo. Vtedy ťa ešte nemohlo trafiť letiace olovo. Radšej zatvor oči, skloň svoju hlavu, schúlený čakaj, hoci aj odrazenú strelu. Sladké dieťa času, časom tú čiaru uvidíš. Čiaru, ktorá nás delí na dobrých a na zlých. Dívaj sa na slepého muža, ktorý strieľa na svet. Guľky všade poletujú a zrazu nikoho niet. Keď si bolo zlé, Bože, stavím sa, že si bolo. Vtedy ťa ešte nemohlo trafiť letiace olovo. Radšej zatvor oči, skloň svoju hlavu, schúlený čakaj, hoci aj odrazenú strelu. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner.